Le ha o ja City Power e rometse batho ba lokisang motlakase ho hokela dithapo tsa digeneretara Lenasia, baahi ba dibaka tse ding tse kenyelletsang Report le North Cliff ba ntse ba sa kgotsofala. We don't know whether we're coming or going. Every day is a different challenge because we don't know if what we must do. Must we take out the stuff from the house? Must we watch the water level? We're trying to get assistance to move everything out. At this point, with electricity, the water levels were so high on the mini substation, and City Power had to wait for the water to subside. Yesterday they tried to connect, but the electricity was tripping, so they managed to connect one part. Pejana ba ka taolong ho City Power ba ile ba hlalosa ha ba ntse ba tobane le ditiehiso tsa ho lokisa tshenyo ena e bakilweng ke dikgohola ka lebaka la hore ba ntse ba lekola tshenyo ena ka botlalo ka ha e meng ya moralo ya motheo e hohotswe ke dikgohola. We have recalled all our teams to return to duty. We are increasing resources in hotspots, especially those areas that I've mentioned, Lenasia, Still, and even Rutherford, to ensure that we address these backlogs that we're having. Manyana ore ditiehiso tse ding di bakilwe ke ho kgawa khafetsa ha phepelo ya motlakase le ha o le jwalo o hlalositse ha boholo ba basebeletsi ba kgutletse mosebetsing ho tswela pele ho loka ho rarolla bothata bona.